जों दिनै नं बसकांगो sok paimani kaisa no reason abo ongkha जों khereng bar mukumu bodol ni ongoi boskangi 8 tariko September ni 8 tariko chini kaisa program phai tongo abo ongkha chini imang ni panda 7 जों every year na chini mang ni panda khayo last 2 year kai जों khaimaliya covid ni bagai so this year जों grand noklima no tasha comeback khai tongo tasha 2 years ni pore chini mosamung chamung no tuyoi so daro naina mo jong khang kai naina mo jong khaya na nai phaidi chini program no September 8 Robindra Shotobarshiki Bokon hall number 1 no tai ajorang kha sharing ni 5 ta ni holi noida jorang Nogo chop jagi tongi manja nini maya nini kaya vokalagi tongo Nogo chop jagi ochini imang ni pando norok kobang ma musamung nugui manai nichini traditional folk musamung te modern musamung te classical musamung omo hai kobang ma dal bidal musamung ni logi de samung norok nai manai and chin logi tongo chini yar musical bodol ni kobang ma samung kereng rok or sa phaina nai tongo ke norok jotto no koyo chini o program of phai manja khaina ni bagai and o program ni entry norok nai manai otola ne kok book number contact khai di and jotto no lamsogo chini pandao belekena ham Mekhani kok thai tomaro maka Sini o program o chief guest ni manja khanai sini sar pro bilde borma program executive durdoshon kendra pango nashik ma vaino shai mani thango kene bekhata mani kashango nini maya nini kaya vokalagi tongo naga chop chop tai sini oro special guest ni manja khanai singer Elizabeth Koloy choreographer Sharmil Deborma tai cultural activist Torbala Deborma chop jagi tongi manja angkani bekabutini adila motum bahasha kajara shikila shini sharang kitang nani shoila